Tujye mu Rwanda aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko rwatangiye iperereza kuri Minisitiri w'ibikorwa remezo Bwana Claver Gatete ukekwaho uruhare mu gukoresha nabi umutungo wa leta. Iri ni iperereza rije rikurikira amagambo ya Perezida Paul Kagame yavuze mu mpera z'icyumweru gishize ko atazihanganira abanyereza ibya rubanda. Inkuru ya Sumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda. Itariki ntarengwa yahawe abakozi bose ba leta ngo be bamaze kugaragaza imitungo yabo ku rwego rw'umuvunyi ni ya 30 y'uku kwezi kwa gatandatu. Urwego rw'umuvunyi ruremeza ko abakozi ba leta 13,000 aribo bagomba kuba bamaze kwerekana imitungo yabo. Umuvunyi mukuru Anastase Murekezi ubwo yari kumwe n'abavunyi bungirije mu gikorwa cyo kumurikira ibiro ya Sena y'u Rwanda imitungo yabo n'iy'abakozi b'uru rwego, bagaragaje ko hari abakozi ba leta bagera ku 1,000 batararangiza kumenyekanisha umutungo wabo ku rwego rw'umuvunyi. Umuvunyi mukuru Anastase Murekezi agasobanura ko umukozi wa leta uzaba utaramenyekanisha umutungo we kuri wa kabiri saa 6 z'ijoro azabihanirwa. Atabikora barakurikiranwa. Itegeko ridutegeka yuko tubanza tukabibutsa, batabikora ibihano bigatangira. Bashobora kugaba ku mugaragaro mu nyandiko, bashobora gukatwa 1/4 cy'umushahara, yewe bishobora no kugera hejuru urwego rw'umuvunyi rugasaba ababashyize mu myanya kubirukana. Uru rwego ariko rutangaza ko muri ibi bihe ruhangayikishijwe n'abayobozi bahisha imitungo yabo bakayiragiza nk'aho ari amatungo yabo bwite. Bakwibutsa nanone yuko ari abayobozi baragiza imitungo yabo, bakayiragiza ku bana, bakayiragiza abasaza cyangwa abakecuru, bakayiragiza abandi bene wabo cyangwa bene zabo, kugira ngo iyi mitungo itagaragara ko ayifite kandi ari imitungo y'umurengera idashobora kwisobanura imbere y'amategeko. Abo rero bagomba kumenya yuko ni ukuri ntaho bazabihungira. Inzego zishinzwe kugenzura imitungo zizabageraho, kandi nabo ngabo baragiye imitungo y'abayobozi bamwe na bamwe bakurikiza amategeko y'igihugu. Abo nabo baragira imitungo ntibibwire ko amategeko atazabageraho, nabo bakoze icyaha, bakoze ubufatanyacyaha, nabo bakurikiranwa nk'ababahisheho iyo mitungo. Urwego rw'umuvunyi rutangaza ko abayobozi bahisha imitungo yabo bakurikiranwa nk'abarya ruswa bakanyereza umutungo wa rubanda. Ingamba zigiye gufatirwa aba bayobozi banyereza umutungo w'igihugu zagarutsweho na Perezida Paul Kagame mu mpera z'iki cyumweru ubwo yari mu nama ihuje komite nyobozi yaguye y'umuryango wa FPR Inkotanyi. Perezida Kagame yaburiye abayobozi batuzuza inshingano zabo ko bikwiye n'abangiza umutungo w'igihugu. Turaza gukora mu bintu bisa na emergency, kugendera ku emergency ya pandemic, nyikoreshe sorting out this other pandemic. Mushinzwe abaturage, mufite akazi mushinzwe, namwe mukwiriye kwiha agaciro nk'abanyarwanda. Mukwiriye, ntabwo ari ibintu byo gukina, ntabwo ari igihugu twubatse amaraso yamenetse y'abazize ubusa, ameneka y'abarwaniye igihugu, barangiza mukabikinira hejuru, abantu baraza gutangira kubyishyura. Amakosa yo ya buri munsi arasanzwe, ntabwo ariyo tuziza abantu. Abantu bakora amakosa, ariko ibi bindi by'agahimano byo kwangiza umutungo w'igihugu, ukangiza ibikwiriye kuba bifasha abaturage ukabigira ibyawe, byo birahagarara byanze bikunze, ubu byarangiye. Nyuma y'uko umukuru w'igihugu asabiye inzego z'ubutabera gukurikirana uwo ari we wese ukekwaho kunyereza umutungo wa leta, urwego rw'ubugenzacyaha bw'igihugu ruravuga ko rwatangiye iperereza kuri Minisitiri w'ibikorwa remezo Bwana Claver Gatete. Urwego rusobanura ko rumukurikiranyeho uruhare mu mitangire mibi y'amasoko ya leta. Bwana Dominique Bahorera, umuvugizi w'agateganyo w'uru rwego, yabibwira Ijwi ry'Amerika. Uko mumaze iminsi mubyumva, hari bamwe mu bakozi ba leta ndetse harimo n'abayobozi bagiye bavugwaho ku mikorere mibi ku birebana n'imikoreshereze y'umutungo wa leta, cyane cyane n'ibivugwa mu masoko. Hari amadosiye muzi yashyikirijwe ubushinjacyaha, bamwe bakaba bari no kuburana mu nkiko, andi rero akaba agikorwa. Ni muri ubwo buryo rero na Minisitiri Gatete nawe arimo gukurikiranwa nk'abo bandi bose. Ni dosiye igendanye n'iki? Kuko tukiri mu rwego rwa mbere rwo gukusanya amakuru n'ibimenyetso kuri ibyo, ariko nk'uko nabikubwiye
turacyari mu iperereza ry'ibanze. Kugeza uyu munsi ari mu mirimo ye, ni umuyobozi mukuru, afatwa nk'umwere. Hari itsinda ry'abantu barimo abayobozi bahoze bari muri Minecofine, muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo bafunze. Byaba bifitanye isano na kiriya kibazo? Abo ngabo bakorewe amadosiye yabo kandi yashyikirijwe ubushinjacyaha burimo barakurikiranwa, ariko uko wabyumvise wumvise ko ni ibijyanye n'amasoko. Undi rero uyu munsi Minisita Gatete arimo akurikiranwa, wazamenya ko bifitanye isano no kurangije iperereza ukavuga uti uyu nguyu afitanye uruhare n'aba ngaba cyangwa afite aho ahuriye nabyo. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kuvugana na Minisitiri Gatete ku bimuvugwaho, ariko uru rwego rw'ubugenzacyaha RIB rusobanura ko kiri mu mirimo isanzwe. Urwego rw'umuvunyi rwo ruvuga ko hari abakozi bakuru ba leta benshi batitabira kugaragaza aho bakuye imitungo, mu gihe imwe muri yo iba yaribwe leta cyangwa ikomoka kuri ruswa. Uru rwego ruvuga ko rubarura abakozi bagera kuri 15 barimo gukurikiranwa ku cyaha cyo guhisha imitungo yabo, ariko umuvunyi mukuru ntiyatangaje amazina yabo kuko ibyabo bakurikiranyweho bikiri mu iperereza.